clear tu le ngai thlatu zong zong te chibai le vekule December ni sari sang ni somni panga ania India le Russia sarkar te che dan chanchin kim changzokin ilo ngai thangu Khawvel ngaihven lo Russia in India summit chum somni pathumna chu atriak ta Khawvel ngaihven lo Russia le India summit chum somni pathumna chu atriak ta India le Russia chuan avain in remna som parukan ziak fel manpower mobility agreement zia ani he in remna hnoya hian Russian te India ol samzokin na an thok theyang chutiang bokin Indian te po Russia rama ol samzokin na an thok theyang Russia Today channel chu India rama ti chuwa ve ani bokang healthcare lam in remna zia ani boka natna en koldan medical lam thiamna cancer vaccine dam doi natna wang big le lunglam natna research lama thoduna turte ti felani eile in tur himna lama thoduna tur po telbok long tukle kai noi lama in remna hnoya India chuan Arctic region vela Russia thopuyang research atan le leilung hausakna hai chuatumna wang ani ber Russia hian vurin a khuluk Arctic region vela man thei tur long tuk arota India rama atukang tuifin riat kaltanga ol samzoka anin sumdon ton theinan rangzoka long siamte longkong ngai jok ngai tuale long cholna siam belte antum India hian leitha tam tak amamoti kan ria China atangin tam tak alalut China na rek chuan buai turani chu wangin Russia ne leitha lama inrem na anziak Russian leitha siam tu te chuan chumlo chatlawa India hena leitha supply antum civil nuclear energy lama thodun antum bok rampani te hian small modular reactor siam dun anrem tia SMR hi nuclear thachakna manga power supply siam chuana khol te chi phurson thei ani mun fal dewa mana achale rampani te hi kudan kulam Tamil Nadu wa nuclear power plant din na konga anthok dun mek to thodun zel antumbok Russia chuan components poimo supply mai baka nakin zela India in nuclear power plant din atumna po thlop zelatum critical minerals lama inrem na anei boka Putin chuan chumlo chalwa India hena oil supply tura ain peithua soi boka mase Donald Trump wangin Russian oil lei chungchanga PM Modi chu atim deutari ni in alang alei don lo ti nairo ani kherlo PM Modi chuan Russian mi teta ni somthum free e-visa duan chu athoi ani tur thua soya e-visa hi electronics visa ti na ni in passport a visa stamp chum kherangai lovin online na dil mai turani Indian Foreign Secretary Vikram Misri chuan chhoitu pani te chuan India le Eurasian Economic Union ten free trade agreement chungchanga anin dormek chungchang te po an soithu apuang PM Modi chuan India in reform perform transform ti thupuya nein Khawvela economy lian ber pathumna ni theiturin kongdik azo mek thua soibok apumpuya thlerin Putin lojin hi rampani te in sumdon ton na ti len le zual tuma indorna ani ber kan ti theyang mitam tangha lel ralthuam lam in remna puan ani lova an puang du lo nge an soidun lem lo zok ti hriat ani lovani an thom le nang hu in India le Russia hian in remna lian tham tak han soizui chiam tur an nei than lova avaya thlerin Putin hi in sumdon ton na lam soidun tura lo zin ni berin alang kan hriat lova thil an soite chu thu san ni se Modi hian S400 man mozok aron deliver turte point angen rin ania kan hriat agin Russia hian India chu Su-57 azorna saviawa kan hriat lowin engemo an soite po an nei mana le India hian Russia rama abung rathon chu ain Russia atanga alak luatam fe zoka India hian tuyal thei ralthuam leitha lunglu chi sang sang thirlam chi thil siam na man tur thil chi sang sang te alalut berani Tunlai Russia chuan Ukraine khumin India sunflower oil laklu na lian ber aron ni chhota bok Russia hian India atangin dam doilam khol lam thil chemicals iron le steel le electronics lam thil te alalut ve thung kumsang ni somni pali somni panga inkara rampani te in sumdon ton na hian dollar billion somruk pasari point pariat vel a hol pha atam na chan bulpui pakhat chu India in Russian oil a leina sat wang khani India thil laklu lutzong hi
billion somruk pathum point pariat vel ani lain athon chu ero billion li point pariat hu vel chau ani thunga India in Russia laka trade deficit sang tak ani me kani chu kumsang ni somthum vela chuan ram pani den sum don ton na hi billion za vel hol phak tir antum meka India point a trade deficit ti tlem tumin thei top chua zel atum mek African stam tak po na pangai musak tura thlem chuani in Russian sipaya tantir an nia ral matonga da anni ti kan shefur to ome Kenya lammi po hetia bum chua hi tam tak anom African mi pate bum chuak tur hian South Africa President Louis Jacob Zuma fanu dudu jili ichu ain rol nge ya shiat ani nge thamasa khan Indian External Affairs Ministry chuan Russia sipaya India za somni pasari vel anom thule somkwa pariat chu chan chua to anni thu tele somni pakwa chu anlom thu an puanga somni pakozinga sompani te chu an chin shiat ani lovani MP pakhat Hanuman Beniwal ero chuan Indian Russian sipaya tangza thi somruk pakhat ni in parliament a asoi thung azat takshiat chian har hle Indian mi pa then khat chu Russia rama singria ta tanga singkwa vel loa factory na thok turin agent kal tangin an kala sipaya anwa tang tadai ani then khat chu lekha zirtuma kalte anni hetia bum chua India mi pa chung te hian Putin lojin hi remchang ala in an pasal le fa te thalak kengin lungoi lo na an lo lan tir bokani hemi chungchang hi Modi chuan Putin hi lo soipui boka Indians te him taka anrama anho theinan rampani te anin dor mek zelani India le Russia hian kumsang kha zakwa somli le pasaria in lai chi na an nei tana kumsang kha zakwa somsari panga a ka chua Indian satellite masaber Aryabhata kha Soviet launch vehicle Soyuz manga ka chuani Russia hi tunma tang towa India thianrinom ania kumsang kha zakwa somruk panga le sangkha zakwa somsari le pakhata India le Pakistan in dona po India thlop tu ani Pakistan ero US le China in an thlop thung Khawvel ne Russia amu dan kan thathiam vekin arinoma PM Modi an Khawvel ram tam takin akom thadu lo le ashek mek Putin athurual pui hi nakina atifuang MT expert then khat zona ani vebok Russian Ukraine rama Donbas region chulak adu thule alak mek thu se tu te kan ni India in Russia atlopa wang hian India hian mi ram chu sak atlopa ngai anom theome hei hi nakina China le Pakistan tin Arunachal Pradesh le Kashmir lak an tumna chuan lama an mang ve theome an du chuan India in Russia akom ngei awang hian India Middle East Europe Economic Corridor ruam manna awm mek ati khobo pal theibok ruam handan chuan Indian bungrua chu Arabian Sea marlama tangin UAE atangin Saudi Arabia le Jordan kaltlangin Israel athengang Israel atang hian Cyprus Greece emo Italy kaltlanga Europa phurlu tumani India and Russia o na wang hian IMEC atana India thopui Israel Cyprus le Greece te chu an ngai athalo viau mek nge ani India hian IMEC in Russia ne na insum don ton na lam aon zok donem ti zona zot po anom mek bok Putin liam huna Russia malam hun soilo ka harsa ramdang te shrek ron alo ni bok nen India hian atifu lawangem ti zona po om theyang kong le lama chuan India in shrek ron le en shek lo mek Russian akom nge ngam ve nga thi a hoi sen te po ati theyang US and India chu Russia nailo turin adu ti kan ria India hi thuk zo ka sum don puya market lian taka man aduani mase Trump hian India du dana che da thiam silo transactional foreign policy tariff le sanction ringot chuan India amin theilova mase US in Khawvel aopna hegemony wangzo kin US ti thinrim lutuk lova chet atum mayani mishing le ram sang te hian huat riau bi khi kan nei vek chu in siat saka in za sakhian kan lim tlang mai thin chu Khawvel geopolitics a po hian adikani hei hi Trump hian a thiam lo Chaman Pakistan a ona Kashmir in dona ti topa ain chala thil ati kholo ta vek ani ber Taiwan chungchanga China thik thu che em mang tho hian Kashmir chungchanga India thik thu a che em ma ramdang in rol arem ti lo bur chuti line Russia ero chuan India aza
Kashmir chungchang apo engma asoi ve mai lo hetiang hi India in adu ve thungani PM Modi chuan Putin hi Assam black tea Murshidabad silver tea set Kashmiri saffron silver horse thir thatak manga sakorlem siam chess khelna marbul manga siam le Srimad Bhagavad Gita Hindu le khabu thiang lim Russian chonga le linte pe ani Putin liam huna Russia malam huna chiang lo Trump ero kumthum nuwa aliam maidon tuna phei chuan American mi pui mun thuma thina mun khat aya tamchet chowin Trump hian thlop to ani chu wangin India hian malam hun chiang lo roile mi ten en shek Russia tho puyai chuan US tho pui ta jok se amalam hun ayang jok ang ti chu expert then khat ngai dan ani me kani India hian foreign policy a indoor na ringot awum lova in zana in rin na le income nge na tak takadu Trama policy transactional lutuk le Indian foreign policy hi ain mil lo ve bokani India le Russia hi an la thok dun zelang US point India le Russia lai chin na hi uluk takin alo zir chiang reng bokang India hian atifu angem tero hi chu in nial fe thei anianga hunin ala thrilang chu India chuna ku chuang nge nuclear thachak na mang indigenous aircraft carrier 2 nuclear chakna mang INS vessel tia ming apek lailok chu nei nge ya tum hle kumsang ni somthum pathum atanga thum li vela chuan aircraft carrier pathum nei man atum meka Indian Defence Ministry nuaya technology perspective capability road map chuan INS vessela nuclear chakna man tum ani thuain ziak bok along ri zong le thilphur zong ri na belkhom ton singruk sanga tanga singsari sanga ni phatura duan tumani a sei zong meter zathum a hlai zong meter somruk pakhat vel ni tura duan chin me kani China in mania service trantir Fujian kha meter zathum som paruka seile meter som sari paruk vela hlayani fighter thlok chuak pui tu tan catapult assisted takeoff but arrested recovery man rot me kani hemiatan hian Fujian in man electromagnetic aircraft launch system ngei man ve chu Indian Navy te du thu samani Cabinet Committee on Security chuan na kumkum tirlama INS vessel siam tumna hi apom mai theya report ani bok France chuan INS vessel siamna konga India tho puya duwa a design lama po pui ain huwa mani France yan kumsang ni somthum le pakhat vela aircraft carrier thar porti avions no wheel generation siamatum meka kumsang ni somthum pariat thum kwa vela service tir man atumani pang an design dan turang deu imal stack pathum neile loaded displacement ton singsari sanga ni pha chu India tan an mitla puyani India ram nge ya research and development po friends mithiam tinen kalpui anin huama ma se India in thom ala nei lovani British company rin tak BAE system chuan India nena emails mang INS vessel siam dun arot boka HMS Prince of Wales Longlian technology changkang thren khat po INS vessel man an soi rimek anina taka chuan emails thiamna du ve India chuan US alo dor to thina ma se US chuan arem ti chi alovani UK mo friends puina manga email si India in ani thei chuan azial heang kumsang ni palia tangkan UK le India hian kumni dana sipainun chanan zir dun thina thamasa po khan exercise kon kan an neya hemitum hian UK chuan Europe a aircraft carrier lian ber HMS Prince of Wales aron tho chu apuyani India in INS Vikran atho chu apui ve bok India le UK ten aircraft carrier nen sipainun chan anzir masak ber chum ani nge ani aircraft carrier kaltir tu ata nuclear chakna man don chuan nuclear reactor angai masa enge ani ti le akai noi thil toi te in entaila nuclear reactor chu nuclear energy le ralthuam atan uranium zani somthum panga an mangna sabera adota plutonium 239 ani asong bol le thlit phim ringot po hau tak rem le ram tlem te ba kin an thiam lo U235 chu man tlak tura an song bol chiam nuwa iron rod ang devin an siama centimeter khata changa khat point panga vel leka tan bungin fuel pellet anti fuel pellet tam tak chu abi ka siam pai pang deu fuel rota an thun khom lea kapuk chunga amu no lu chewangin kan mit thla theyang kapup chu fuel rod anianga amu kan thun te chu fuel pellet chan niang fuel rod pakhata hian fuel pellet zan nia changa zali te an thun thina ni
mamodana zirin ain za lo furome abi ka siam khoi buanga kwa nei fuel assembly a fuel rot te chu an thun le a fuel assembly pakhat hian fuel rot thun na kwa za tanga zathum te anei thin mamodana zir ani heipo fuel assembly tam tak da khom nan hian khola bi ka siam om le a nuclear reactor ti ani nuclear reactor pakhata hian alen dana zirin fuel assembly zania tanga zariat te om thina kol phetha siam chua tamdeu don chuan anda tamdeu mai thin nuclear reactor te jok mantlom jok hlom lo jok kan sevel tana him jok le tui mang lo chi small modular reactor te po auma SMR hi tu naya lar chho le Google le Microsoft te point sum tam tak sengin SMR manga kol phetha siam chua chu an data center le AI lama an mang meka man na sat zual zelan tum nakin zela chuan na sazokin SMR hi Khawvelin alaman arinom nuclear reactor na thodan nuclear reactor chunga chuan thil te takte midlonga mu theilo neutrons mangin fuel pellet atom lai mu chuan kap ke ta ni fuel pellet atom lai mu ke atang hian neutron dang an lo chuak tewa chungte chuan fuel pellet dang atom lai mu te an ba chu ke leya neutron an lo chuak leya atom dang lai mu an ba chu ke leya chu tiang zelin hei hi chain reaction an ti atom lai mu ake phel simero nuclear fission an ti ani thileng kim mai hi atom chiar sen lo om khomin asiam ania fuel pellets te po hi uranium lithium sa atom tam tak om khom thawani kol phetha siam na le aircraft carrier a chuan chain reaction hi physics thiam na mangin control ania atok chavin a thleng chu wangin puak dur om lo bomb missile aero chain reaction hi control ani lova atom lai mu chiar sen lo puak chuan heat energy baka sound energy le force na satakte asiam chuak ta ni nuclear reactor chunga chain reaction le nuclear fission te awang chuan lumna ain siam ta he lumna hi tuiti so borbor nan manani tuiso chuan tuihu satak asiama he tuihu satak hian khol trial nei vir thei generator ne na thunjom apu vira generator vir chuan kol phetha siamani he kol phetha in siam hi khol vir thei ti vir nan man ani lea electric motor chu aircraft carrier kaltir tu bertui chunga vir thei nen zomani electric motor vir rualin propeller chu vir ve zela chu chuan aircraft carrier chu newton that law in asoyangin akaltirani submarine apo he thiam na tho hi manania diesel electric submarine a chuan diesel mangin tuyan ti so thung abak chu chunga kan soyang tho khian thil a thlengani electric motor hi lir thei soina ani lova kol phetha chet na thasuya chantir tu kholani entirlan washing machine fan le tui pam khol ti virtu hi electric motor chu ani aircraft carrier le submarine a manero alien theile che na tharui kol phetha a chantir tu khol hi generator an ti thung electric motor nen ai nep chia ani na taka chuan generator ni lovin changna tharui chikhat chidanga chantir tu ni ma jok Khawvel nuclear mang aircraft carrier ni te chu France le US chi an ni Charles de Gaulle ania US chuan Nimitz class aircraft carrier som le fourth class pakhat Khawvel aircraft carrier lian ber le changkang ber sipai sangli zanga vel phur thei tuna Venezuela nai tuipuya mek USS Gerald R. Ford te ania nuclear chakna mang vek an ni aboi pui hau tak le ma se nuclear fuel hi chu kumsom ni changa som thum hnuwa te thak ngai chau thina aman la le thungani Indian submarine ma saber chu INS Calvary ni in kumsang kha zakwa somruk pasari atanga kwarukin kara khana service diesel electric mangani nuclear mangchi India submarine ma saber chu Russia siam aho Charlie class K-40 ania INS Chakrati ti in India in kumsang kha zakwa somriat pariat atanga kwa chung khana mang kumsang ni som pakhat atanga somni pakhat chung khan Russia siam tho Akula class submarine K152 nirpa chu alo ho to bok INS Chakrati ming bok pek le ani tundin huna India hian submarine som pariat vel ania ngai ania pani te chu nuclear mang ni in abak som paruk te chu diesel electric mang an ni India ku chuang nuclear chakna mang submarine pani te chu INS Arihan le INS Arigat te ni in nuclear ralthuam an kap chuak thei ve Project 77 kaltangin India chuan ballistic missile submarine paruk nei beltumin ma la meka Project 77 class submarine hi melma tana loman harsa tura steel tour
thom zoi tur chiani nuclear changna mang ani don ba ka nuclear ralthuam apai bukang Brahmos Michelle nearby Michelle le Michelle dang avain somlia tanga somnga vela pai thei rinani kumsang ni somthum paruka tanga somthum pasari vela pani chu service tir man tumania a component za som kole panga vel po India ku chuak man tum ni in Visakhapatnam nama siamaniang heng India submarine thara te hian achunga kan soi nuclear reactor chang kang tak compact lightweight reactor B2 man tum mek ani kumin February tha khan peak hour line Mizoram power mamoza chu megawatt za somruk pasari point pariat panga vel ania CLWR B2 kian kolpetha megawatt za som kwa vel chu asiam chu base ani hei hiani nuclear thil ti theina chu pui takani kan the to thobin karinga han soinon chamila September ni soma khan Ukraine ne naram ri in trom Poland van boruaka Russian drone som pakwa vel athlok lut ni in Police PM Donald Tusk chuan soyani kha Police F-16 le Dutch F-35 te chuan drone pali vel chuan kap thla abak te chu Poland ram hun sanga antla chen na in le lir theite drone tla hian ati chanual bok Police PM chuan in do pui pani na nulama indona buaina antel te bertum ni na soi Russia chuan Poland be tumna ani lo thua soi to bok Trump pon enge thleng le ta Russia chu rin ang nge in a cheta ati Putin chunga Trump hi lom lo viau NATO Secretary General Mark Rutte pon Russia chu demin Poland le Ukraine chu NATO in athlop thua soinon Zelensky pon trong satle lova ataka thilti ahun thua soya UN pon he thil thleng hian in dona zau zok ati chua alhawm thua soi Russia chuan Tunlai mai khan drone za zali som panga vel zet mangin Ukraine a beilea heng zingami hi Poland van boruaka anlo bathlok lutani ti lui nenge ya ngai ani Russian Ukraine ado nuwa voi tamchu Russian drone le missile te Poland van boruaka athlok lut photo a Poland hian ado theita big lo kan ti theyang drone thlok lut te hi Iran chu drone an ni bera ani na taka chuan Iran siam Shahed 136 drone ni in Russian siam ve in mingdang a pe ani Iran chu drone te hi Russia in Ukraine be nan le in thlak nan amang na salhe Ukraine ne naram ri in trom thor mania pon aerospace Russian drone athlo thu a report vele ta andram ri vila thlok fighter jet te bokin Russian drone hian mule ani Poland le Romania te hian tun haya andram ri nai Ukraine ram chung Russian abeya wangin andram ri vilin an fighter jet te an thlo kwaltira Russian drone te hian mutani Romanian fighter jet te hian Russian drone ka thlak phalna nei thoma se an kap talova drone chu athlok bo le tani Poland ngai dan ani lo hleya NATO treaty hnuaya article pali chu amang tani NATO member ten room thaya oma anin siat chuan article pali hian mang thei article pali hnuaya hian NATO member te chuan Pol member ngen na angin NATO hnuaya thuthluk na siam tuber North Atlantic Council kaltlanga malak dan tur soi hona antelanga jani hetia mirama drone tholu tir hi ti pal thil thu ani thei rualin voi tam chu ti pal ani lo mel Ukraine air defense system pumpel tuma thok kwal ani theya NATO ramte engang che in nge an tran ruala anin ralrin ti en chinna tana ti lui ani theibok Poland hi US thopui rinom ania atula ni chuan Germany rama American air defense system patriot tepo Poland ramri vela US sian ason hial mai thei he operation at antran hu hian voi khaddang aerospace Russian drone aron thlole to lo thura mania hian a report le to ani NATO po ain ral ring le maya Putin an du duwa ati theini an du hau lo mai September ni som pahnia operation Eastern Sentry ti in Ukraine nai lam ramve na na sazo kena kalpui ve ngala air defense system le kongdangin NATO chu ringhal rup mai he operation hi Poland in NATO treaty article pali manga ngen na asiam chan na ani ngalani Poland hian NATO in rem na article pangan chu amang lova article pangana hi NATO in han lai mu ni in NATO ram pakhat melma un abe chuan NATO ram tangte be na po ani ngal ti en zia kani he drone thlok lu thi in be na tak tak ani chelo wangin Poland hian article pali zo kamang ani berome tundin manashia theichin operation Eastern Sentry tan hian Denmark chuan F-16 fighter panni le indolong pakhat athoa France pon Rafale fighter jet pathuma tho Germany point Europe fighter Typhoon fighter jet pali athoa
Italy Eurofighter Typhoon jet tho hi panni a tho tur thua puang to UK pon azat tak puang lovin Eurofighter Typhoon fighter jet a tho dona UK hian borua ka jet fuel thunna thlona RAF Voyager po a tho bok UK PM Keir Starmer chuan Russia che dan phim khur lo takhi Europe ta na him lova international law bo chiat na ni heiwang hian UK chuan Typhoon le Voyager a tho ani chakna lan tir na mai ni lowin heng thlona te hi NATO ramte airspace ven himna kan himna le Russia in lungzel tur ven na ni Ukraine kan thop zel dona muanna fam kim awm ma chu Russia kan nor zelang atiani Putin hian NATO te air defense a thal le thal lo en chin nia ngai tam tak anom ani ve thei hobok control phak lova thlok lut pal ani ring tu po anom ve le thowa Russia NATO ramte awawna nia ngai po an tam mai ma se mi tam jok chuan Russia hian drone te hi a thlo lui tir ni ngei nan ngai Russia le Ukraine in do na in anram akan kai ve NATO ramten an lo hlau ruk thin chu atakin a thleng mayang ti a hlo ma ngai theiani ma se chu em chu a thlen lo be seina Poland Foreign Minister chuan Ukraine ram borua ka NATO hian no fly zone CMC ti na rota NATO hian an kalzel dan tur an rel meka chanchin ingai chang le ri phot mayangu North Atlantic Treaty Organization NATO hi kumsang khazakwa somli le pakua US Canada le Europe ram som 10 Soviet Union le communism lian zel tur do nana andin anibera tundin muna Europe khomol puya ram somli le palizinga ram somthum chu NATO member ni toin anvain member ram somthum le pani anom mek Ukraine hi NATO partner country ni in kumsang khazakwa somko le pani atangin tun thlengin kongsang sangin an thakho meka NATO member thar ni tur hian NATO member ram ti chon in lungrol taka an pom tlan anga ya ram ri emo ram in chu a boina nei te chu an ram boina an chin fel phot angai bokani hei hi Ukraine tan NATO member ni tihar satu pakhatani kumsang ni pania khan Ukraine president Leonid Kuchma chuan NATO zom an du thu Khawvel riata puanga kumsang ni som palia Russian in Ukraine rambung pakhat Crimea lak nu phei kha chuan NATO zom an tumna sa zuala kumsang ni le pariata NATO summit Bucharest Romania ne ya khan NATO chuan Ukraine le Georgia te chu nakina NATO member anlani ve tur thu alo puang to George W Bush US president ni ani lai ni in amanor na wangin he thu hi NATO in apuanga ngai ani kumsang ni som pakua Ukraine dan pui chu siam than ni in Ukraine in EU le NATO member ni atum thuan tel thara kumsang ni som ni pakhata NATO summit Brussels Belgium ania NATO chuan kumsang ni le paria summit a anlo soi to bok Ukraine in NATO alazom ve tur thuan soinon lea kumsang ni som ni pania Russian Ukraine do nu khan Ukraine President Zelensky chuan NATO member rangzo ka Ukraine la lut ve turangen na a theluta kumsang ni som ni pathuma Vilnius Lithuania NATO summit om lea Ukraine President Zelensky chuan NATO in Ukraine chu ven himna pek tiam turin le NATO member ni turin anor baka engtiari nge nga ngai ti te soi chiang turin ange na kumsang ni som ni pathum NATO summit a hian member ni tura ti tur masa membership action plan po Ukraine tan big chuan ti ngai lo turin NATO chuan an tiama map a hian NATO member ni tum chuan anram economy defense le thil dang tam tak chungchang chip chiar takin tarla nga yani atoi zongin member ni tura te fung zom turte ani vere NATO le Ukraine Council te din choni in Ukraine chuan NATO member ni a hnai tial ti la nga yani Finland le Sweden te chuan Russian Ukraine abe nu khan an himna tur ngai to in NATO member ni andila MAP chu noi bo sak ve ania tuna chuan NATO member an ni to bok Ukraine ero heng ram te aya member ni tum masatai si in member ala ni lawani NATO hian a member ni lo te chu pui thei dan chin tok anei ve thlapa Ukraine hi NATO a lak lu ni chuan NATO danangin NATO ram sipai te chuan Ukraine in Russia abeina an pui angai don ta ni hei NATO ram tam tak chuan aru kin an hre ni in alang bok kumina khan NATO Secretary General Mark Rutte chuan Ukraine hi NATO member tan lak lu ani tur thu kan tiam ngai lo aron ti le daya NATO a hian US in thu ani viauti kan hria US in a soitir te ani theyang em ti te po ngai tu a theyani Ukraine le Russia indona USA tan hlok na
anin do tran atangin Ukraine chu US le khotlangram te puinai a in ngan lu to kanga soi hani fowa adik thorwalin khotlangram ten Ukraine an thlopa wanga lokna an tel hi soi ani ve ngai me ulo zir chenrin tlak tak pakhatin tarlan dan chuan US in Ukraine atran puina sum chu direct in Ukraine alut lova US chunga za som kwa chu avirvel an ti ani Khawvel ralthuam siam tu lian berber za zinga somli le pakhat chu US company vek an ni an ralthuam stock an nei sa chu Presidential Drawdown Authority kaltlangin athlawnin Ukraine pechewa heng ralthuam an thon chuan no khanan ralthuam thar an siama Russia le Ukraine in do tran atangin US ralthuam siam hun za chuang vel zet din thar ani to ani US state somthum le pariat vela na tam tak siam bela US chu tun din huna ralthuam hral chuak tam ber ani mek bok Russia le Ukraine in do nu hian NATO le EU ramten ralthuam le nana an sum sen apung lea an ralthuam le na berla US ani ve bok si US tan he in do na hi sum don na thatak along ni ta ni Europe ramchen khat US ralthuam le tumpo an lom fur bok ani Russia la ka inven du na wanga ralthuam lama an sum sen pung awang hian Trump chu alom ru hle tura ngai ani US sarkar in ngai poimo chu ralthuam siam tu company te ti lom hiani ralthuam shal le ralthuam tan puina pe hi US foreign policy laimu pakhatania an ralthuam shal theilo chu tan puina angin an pechuaka ralthuam siam tu company le US sarkar chu an contract in andrama ralthuam siam tu te ralthuam siam chu le thina ralthuam chu man lova an da reng ringot chuan ralthuam siam bel chiam na chan turom lova heng company te hi atla chemai do na ni chumi ve nan chuan heng company te ralthuam siam chuati raldan tur hi adap kumtin thina ni ati tan kong dang le chu ramdang customer zon sakhi ni hei chu kan theve ko me US sarkarin amamo zat ralthuam alola kol teu tho si chuan ralthuam chuang liam ani ta teu thina heng ralthuam chuang liam shalna tur hi US sarkar chun adap ta thina ni hei wang hian kumtin an ralthuam siam man na tur emo ti ral na turin in do na omse an ti thei hle US in Afghanistan atanga asipai te lak chua don nai khan Afghanistan ralthuam dollar billion liman hu vel athon chuak niamole sipai lak chua tu ni thosi thil chu lo takani masia chunga kan soyang khian ralthuam siam tu company te sum don na aboi lo na na ti ani Taliban ho ne na te ashalem ti ero kan chiang ta bik lo ani kum somli kalta vel chung kha chu kumtin USian dollar billion thum man hu vel Israel ne na ralthum thon china Afghanistan a thon thei ani to si lo nem Ukraine hi an ralthuam ti ralna thatak alo ni le ta ni kongdanga soi chuan USian ralthuam asiam chuak tam maya khoya emo indona om lo chuan man na turom lova da mai ani deuh top mai chu wangin an ralthuam siam na industry aboi lo nan indona hi om deuh reng se poi an tilem lova apon langa ero remna du berangin an lang thin thungani ramdang te thlona ralthuama an tan puina man hi USian kongdangin lokna atel ji abok Iraq oil khur tam taka thunei na anei meka Japan sipai te chu US Joint Command noya anom meka Pakistan po he tiang deuh tur hian kalpui mek ni ina ngai theya Ukraine po he tiang tho hi ala thlen arinomani hei hi America zia dik takani komin jun tha khan dehegi Netherlands a NATO summit nei ania he summit a hian US le NATO chuan ralthuam lama inrem na an nei enrem nang chuan NATO hian Ukraine tan US ralthuam a lei sak do nani kumin July ni soma khan Trump chuan za in heng ralthuam man hi NATO in US a peanga NATO in ralthuam te hi Ukraine hne na a peang atiani NATO ramte pon an ralthuam man lo anda mai tam tak chu Ukraine hne na thlonin an pea Antiernan Belgium Denmark Netherlands le Norway te chuan an F-16 fighter jet chau tir an tum mek chu Ukraine hne na somruk le panga vel an lo petowa an ralthuam hlui deuh Ukraine an pek nuwa NATO ram then khat chuan an no khanan US siam ralthuam thar an leita Ukraine economy siam thalle nan ti in kumsang ni somni pathuma khan US investment company BlackRock le Ukraine sarkar chuan in remna an neya US company dang JP Morgan McKinsey le company le adang tepon Ukraine hi an lu chil to ani indona chu hlok narem changa mang chho mek hlomani
kumin April tha US la Ukraine ten mineral deal an zia phei kha chu mi thiam tam tak chuan ram pakhatin ram dang chaklo zo khausakna fing taka achu puina entir na thatak nia an nga yani nei to EU le khotlang ram te lok na kumsang ni somni pahnia Russian Ukraine arun chan tir lama khan remna zonga in biak na voi tam nei ania Vladimir Putin chuan in dona ti top tura an thil phu te apuanga Putin a thil phu zinga hian Ukraine in NATO a tel atumna chul tura phu na te Ukraine in khotlang ram teral thum lama puina din lo tura phu na te atela henga thil phu te hi ti hlotlin ani chuan Putin khan in do ti to parem tia ma se in rem na chu am theilova kumsang ni somni pani April khan khatilaya British PM Boris Johnson khan Ukraine atlo thuta Boris John Putin chu misual ani thule Ukraine chu Russia ringlo tur le in rem na engma zia puilova bele chang turin alo wa fuya Boris aril ruang hi khothlang ram tamzo khroi tu deril ru chuani ti chuan Ukraine chu ma thaya mangin indo zel ro se ti ni om fashanin ralthuam an samlai ta chiama NATO ram ti chuan direct taka Russia dolovin Ukraine chu man ruwa an mang aniber NATO ram te sipai nunna an chan lova NATO ram le khothlang ram te ayo in Ukraine chuan Russia abe me kani NATO ram te chu he in do na hian atran rual tir sota Ukraine chu ataka Russia ma son tu ani mewa pangin athil sia te chu tun ma a NATO le khothlang ram ten Russia an lo sia dan nen ai nang lo hlom fu maya Ukraine wangin NATO ram te hian Russia sipai le ralthuam chungchanga thudik an sia thei pha me kani hei aya tam hi sia belzel an du ni point alang bok Ukraine chu NATO member lani turanga tiam de ro lalu chuang si lovin Russia beinan le Russia sia chennan an mang ni berin alanga European ramti atran rualna anasa zuala Russia oil a in ngat lutuk lova hundanga tanga oil lak lu dante an ngai tu apha hei indo na hian ralthuam lama mason le zual du na asiam boka Russia le Ukraine indo nuwa EU le NATO te ralthuam le na budget po apung chho le hei indo na wang hian Australian in a Ukraine a lungal thei athon chu atam takman apung sota sumalak lu tam ve pha Australia hian ralthuam lama Ukraine puina sa ve viawa hei hian an ralthuam siam na industry a mason na athlen bok hetiang bok hian New Zealand pon lok na alo nei ve a chip chera soi vek sen anilova atlang puila kim EU NATO le khothlang lam ram tam jok te chuan engemaw kong talin hein do na wang hian lok na antel ti theani abik takin ralthuam lama lok na khanan ti hian sumle pai ngor mitthla lowila mania tam le Putin in biak nuwa Ukraine President Zelensky le Europe ram throi tu then khat ti chuan tam an juk muwa tam chuan Ukraine tan NATO zom na chance om lo thu te Zelensky chuan hein do na hi ati top chop chil thei thu te le Crimea chu Ukraine tan nei let le thei ani to lo thu te truth social a aposa Trump khan ni khat dar kar som ni pali chungin hein do na hi ti top ain ti amani kha ati top thei ta silova ka theilo ani ka soi suan ani tia pa taka mo phurna latamai lo chuan pu kwal tur azong ruaya India te a shem thul truth social a angzuin hein do na hi Joe Biden wang ani thule ama chu president lo ni se Russia le Ukraine hi anin do lo tur thu te asoya ama soi sel tu te chu mol atil hebok tharuk chunga indona paruk ati top thule he indona po hi alati top tur thu te asoya ni NATO hian Ukraine chu member la ni ve thei turin be seina apea ma se Ukraine in NATO zom tura be sina sang tak ani thin chu atham ral mek thung si ani US ne thei tu turom chun chu kumsang ni le pakhata khan investment bank lar tak Goldman Sachs and chief economist Jim O'Neill chuan Khawvel economy zirchian na poimo takania azirchian na chuan Brazil Russia India le China ten Khawvel pumpui sumde chua angong an nei len ziate atar langa Jim O'Neill chuan achunga kan soiram pali te khi brick ti mingpe in azirchian na paper thupuya building better global economic brick atia kumsak ni somnga vela chuan hengram pali te hian ramau sain tel khom G7 te chu le pelin Khawvel economy a ro an rel to arin thu te po he research paper a hian atar langani kumsak ni le paruka chuan hengram pali foreign minister te theu chu
New York UN General Assembly chim pain anin mukhom ta official lova anin mukhom masak na berni in brick pol din dan tur le thil dangte han soi ho ta kumsang ni le pakwa official takin atum khatnan brick ram te chuan ya katrin ba ko pui Russia rama anin mukhom ta brick chu official takin jun ni som paruk sang ni le pakwa din alo ni ta ni kumsang ni soma South Africa chu brick zom tura som ni in alo oa BRICS alo ni ta ni BRICS a hian member ram som pakhat anom meka tuna member ram te chu Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran le United Arab Emirates te an ni Brazil President Lula da Silva chu chairman ni mekin chairman hi kumtin anin thak thin nakuma India chu chairman ani veang kumsang ni som ni le peruk BRICS summit chu India in athleng ve don bokani oil nga le ram hausa Saudi Arabia chu BRICS zom tura som ni in member nga soi ni photo ma se official takin BRICS azom thu alanem gedlo US nen anin zom na athata wangin azom she de uri ani ber mel BRICS zom ve du ram hi som thum le pani velanom meka heng zinga ram som ni le pathum te chuan deal na an thelu to an deal na ngai tu meka ni BRICS zom ve du zinga hian Uzbekistan, Bahrain, Malaysia, Vietnam, Turkey, Belarus, Sri Lanka, Mexico, Thailand le Kuwait te chu BRICS hazom chak zual an ni India le Brazil hi member thar lak lu konga an phim khura muang changa uluk taka BRICS du dan nga khosa thei tak tak tur te chau he pola hian lak lu an dua Russia le China ero chuan member tam le Polian an dua member ram po an du uluk vak lem lo thunga ni Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Vietnam, Uganda le Uzbekistan te chu BRICS thopui le thop tu ram partner countries an ni mek bok BRICSian ahwang zau zelin BRICS outreach le BRICS plus kaltlangin member ni ve kherl lo som bik ram te chu in biak na an nei pui thin bokani tuna BRICS ram som pakhata mishing om zong zong hi Khawvel pu mishing zat atanga chu ta azat ve don vel an ni Khawvel sum de chua mun lia thena mun khathi BRICS ram te de chua ani bok Khawvel pumpui zau zong atanga chu ta za som thum le paruk vel hi BRICS ram te zau zong bel khomani Khawvela rare earth minerals om zong zong za som sari pani vel chu BRICS ram te nan kola China chuan anga fal hle Khawvel oil lei chua zong zong atanga chu ta za som li pathum point paruk hi BRICS ram atanga chu kani Khawvel lungal thei za som sari pariat point pani vel chu BRICS ram atanga chu kani bok Khawvel in sum don ton na hlut zong atanga chu ta za som ni pali vel hi chu BRICS ram te wangani BRICSian Global South ram te chuan Khawvel in rel bol na o chu in danglam na thlen se Khawvela ram pani khatlek in luling takom lo se ti chuan du dan ania Global South ram an ti te hi Khawvel chimlama te ti na mai nilovin ram chang kang mek te soina ani ber soidan le pomdan ai nang lova fel fai taka soi fia na om lo na chungin ram hason mek za sum thum le pali te soina nia ngai ani bera chuti rwal chuan Global South ti hian China le Gulf ram house tak tak te po a huam loi si ti hriat tel a thaba ko me kumsang ni som pali a khan ram chang kang chho mek te tan bik New Development Bank an dina Shanghai China chu amun puyani NDB hian Global South rama project za som ni chuang dollar billion som thum le pakua hu chu apom toa BRICS member rama an finance ministry te tang rwal chuan he bank hi anin kol mek NDB hi BRICS ram te World Bank tuk pui kan ti theome ma se World Bank nen chuan khai khin rual ero alani chi alawani World Bank hi chuan loan trillion khatvel apek chua to ape chuak to ani tunhaya BRICS ram te hian in sum don ton nana US dollar man anina sabik lu tuk chu tha tilovin member ram te chuan ram poisa manga in sum don ton turin ma an la chona seviawa asul su tu chu China le Russia ni in anin dorna po Russian poisa rubles le Chinese poisa wan an manga thina Khawvel puma in dor ton na za sum kwa vela hian US dollar man ania Khawvel market hi US dollar in alo bet ne viau ti se tu te kan ni Khawvela foreign exchange reserve za sum ngale pakwa vel hi US dollar in om bokani tunhaya BRICS in poisa in trom man an tum don ni oma soite oma Trump chuan BRICS ram ten
common currency an man chuan BRICS ram te bungrua USA luta tariff 100% bituka alo vau ve vat ani kha ani na taka chuan dollar pai thak hi thilol sam ani don lo chu wangin poisa inang man ai chuan BRICS ram te hian an ram poisa mangin an la indor zel ri arinom BRICS ram te hian khotlang ram te man lar poisa in thon na Swift payment system aya BRICS pay le BRICS bridge te duan chawan tum mek boka hei hi hlo thlin chuan BRICS ram te in kara in sum don tuna konga ol sam le rang zokin US dollar ni lo an ram poisa chu ol sam takin an transfer zung theyang an tumber chu US dollar a in khat lova sum don na kalpui ani kumsang ni somni pali akhan Khawvel ram sang te in sum don ton na lut zong chu dollar trillion somthum le pathum velania BRICS ram te in sum don ton na lut zong chu dollar trillion khat vel ni in bungrua dollar trillion nga point pakwa hu vel BRICS ram te hian ram sang an thon chuaka chu Khawvel thil thon chua zong za somthum don vel ani Khawvela thil thon chua zong za somthum le pani vel chu G7 ram te thon chua ani bok thamasa BRICS summit Brazil ani akhan Trump chu BRICS ram shwai tu te chuan Trump chu atarif wangte Iran abom wangte Gaza ami makdoi tam tak real drama ada wangte in an dem thuan puanga Palestine chu ram shan lak ani an thlobok tunlai Donald Trump tarif awang hian BRICS ram te an tangrual sotin alang mek India le China po an tanrual pha sot bok China chuan India lo nei tu te mamo le tha akhwa khirna tunlai ya atinep sota India urea alut tam theita India hi Khawvela urea la lut tam ber ram ani mek India pon tunlai a Chinese khwal jin te tan tourist visa a pechuak vele bokani kha mane India chuan diesel tam tham tak China rama athon lut boka China diesel le na thin chu sanction ani awangin Indian long diesel phur chu China lama kaltir ani ta ni India le China hian ram ria in sum don ton na po chun zom le an tum don ni in alang chho mek bok China electric vehicle siam tulian BYD le Indian company Adani group te chuan thodun tumna an nei meka inrem na an nei thei chuan India electric vehicle a man tur battery siam chu aniang PM Modi chuan SCO summit Tianjin China nei tur chu okas ni somthum le pakhata achim dona heta hian Xi Jinping po amumai theinia report ani Chinese ambassador to India Zhu Feihong chuan mani khan eksa mi in luling chu in chi khat ipek chuan mel khat achu sakang che tina posa Trump ati chanani Chinese foreign minister pon Trump chu ram dangte opna na tarif manga apua India an thlopna ani em kan shilova ma se India le China hian Trump che zia hi an lo elo ve ti ero kan se thei India le China te hi injinga inkom nge viau hal tura be se san lutuk chi ero an ri lawang China zia kan ria India hian ring hal he ngam don lo ti siat a thome ma se mel mai nang nei ram te hi in nge vak lo chung poin an ram ta na thatura chuan an tangrawal viau thei thotla ti hi history in min zir ti rani history repeats itself an ti chu a thleng le mek ani mayam chiang zokin kan siat chawarinom July tha BRICS summit a khan PM Modi le Brazil president Lula da Silva te thil soidun peimo tak chu in sum don to na chungchang ani ram pani te him sing tamna ve ram hason mek ve tarif za som nga tur ve an nia mani loka po Silva hian Modi chu phone in a ron bia Trump tarif ma chon dan tur le thil dangte an soidu nani Silva hian China po bia ka tumbok Vladimir Putin po India tlo tura so mania defense le Trump tarif bok chu PM Modi ne na an thukel poimo ni tura ngai ani Russia India China pol po hian in hu khom na nei a malak dan tur rel an du thu ram pathum te hian an soi vek to bokani Trump du thu sam chu tarif ti sang chiamila lau thong se US ta na lok tur trade deal min nei pui se ti hiani he tektik hi Japan EU le South Korea te chuan lo tling takin amanga India ero ateu lo mai Trump hian atarif mangin atum lo dewin BRICS ram te atan rol tir me kani BRICS ram te sum don na lut zonga tanga chuta za som pali vel chau hi an mani in kara virvel alania thon chuak na saber China thil thon chu za pakwa vel chau hi BRICS rama thon chu ani bok omje chu BRICS ram te hian an mani in kar a in BRICS member ni lo te an sum don puina sa jok riani hei wang hian tho ho na thajok ne na anin sum don ton na ti zau bil zel te atula
chumilam hoi chuan an kal don nia ngai thein thil aum me kani BRICS ramte anin sum don ton na sat chuan BRICS rama sum virvel alo tamanga an economy alo kang chawanga he pol hian changkan lam apan chho thei don ani US in Khawvel in sum don na aop ne lu tu lo do let ve thei tur chuan economy atanga bultan angai tlatani BRICS ramte hian an economy ti ma son na ko nga tho na thale zual an mamoa chu tho na tha chu tam wang hian an nei chome kin alang ta ni an ri hluai anga an rile don nge an tangmar pa don ti chu hunin aron shrilang chu kan school kalai khan UNO chu Khawvela pol lian ber le rem na siam tu ani thu te kan zir thina kan lo zir tel lo ero chu ramho sa le thil ti theila ka chuan a chengkol ngoi tla thin ti hiani hewang hian US in ling lu tuk do ngam pol hi Khawvelin amamo hle BRICS chu tiang pol chu ron ni chho thei takang mole tuna hian kong di kan zo tan don ni na langa chu ti rual chuan thilin lumlet chak zia hreng bokila tram hian BRICS ahua hi amak lova ama do le ta dem ngam tu an nitlatani soitur ta thambe ngai lo White House press secretary Caroline Leavitt chuan tram hian BRICS in US du dan nilova thilati chuan atu langin ma alak ve zel tur thua soyani atu langin ti hian bom thlak te ahwam le pekem ti ero hriat vanisu bom thlak hi Nobel Peace Prize don na ni chuan tram hian a thlak le du nge yang poimo ta ber mai chu BRICS ram te tran rual na hiani hemi konga hian ram lian India China le Russia te hian poimo tak zet BRICS ram dang te hui khoma tran rual pui turin mo phuna sang takan nei tundin huna chuan Khawvelin BRICS hi tram le nei to in luling ti zia turin be seina nen a thlir me kani India le US buaina be bom Donald Trump thumal ngai nat ber chu tarif ti hi ni in adota sanction ti ania apathumna chuan deal ti hi ani le mai ome India bungrua Trump tarif thar za somnga hi August ni somni le pasari atanga man tan tura ti ani hemi ma hian tarif tin hiam turin India nen injem na engi motal an ne angem ti chu kan ngai chang thup mai ani khi Trump hian trade deal abe seya India hi huna pe ni te pon angai theome rampani te in bele tura ti po Trump chuan asoi bo le ti tia anin bedonim ingtika nge ti hriat ani ri lo India pon atum ruknan in biak na nei le ala be se ve fana September tha PM Modi chu UN General Assembly chim turin New Year ka zin dona Trump po atil dona anin mungei dona ni India le US in trade deal an nei thelo chan lian tak pakhat chu India in US atanga lo lut eile in lam a tarif ala sang nu tu khiania US chuan Indian a tarif la khi tin hiam se US CMA tur lam thil te chu India lut tam se adua India hian US chu thei to pa dor ve in lir theila male thil dang then khata hriat thiam na pek atiam ve na chungin US alungoi theilawani Trump hian thathum chung chu Chinese bungrua tarif thar mangri lo turin thuthluk na asiam lea tun hi Chinese bungro tarif adilei tum ni na anita China hian US a thil siam chuak tu temamo rare earth minerals ani tama hei hi Trump dor nan amang tangkai thiam hle anmamo kol tu chunga chuan zangai na Trump chuan alan tir le tariani hei baka hian American te khu Christmas dona an bazar na sa thei hlea Christmas dona Chinese bungrua US in alak lu chu apung hle thin hei wang hian Christmas dona thilman atolo nan tarif hi adilei ri ni in alang bok India hi lulul kan tia then khatin apakar kan ti bok ngai tu chen chuan chan le wang om lo ani bik lo ti kan sa theyang Indian trade policy a hian ram dang le nam dang in India ram market an ran lu chil na satur laka in vena in mun poimo ala changa India hian kumsang ni somli le pasari ram chang kang ni ve thei atum ti kan cheve ko me hemiatan hian ram dang atanga thil la lut hum lawa India ram nge ya siam chule thar chua in to dela thil thon chuak tu lian tak ni adua atum me kani Trump du dan le India thil tum ain kalani tundin huna Khawvela thil thon chu azong zong atanga za pani potling lo chau hi India ram thon chu alani ama bak ero ala ko viau India hian nakin hun athira Trump anga hlok na uma indor ton na manga ram dang inrem na zia pui zung chi ani lem lo mana tanga India je pakhat ani ve bungrolak lu lama India ain hon zaw lu tung du lo na chan le chu ram dang ten India ram chu asum de chu adan konga te
anom zui launa nei wangani tunma ai chun India hiram dangte nen in sum don ton na konga ain hong to viau zok na chungin tunma in British so opna lo tuar to ania colonialism lam hoi thei tur laka film khurna ani mithiam then khat Indian trade policy thalo tipo tam tak anum ve ram dangte nen in sum don ton na lam warzwal set thil chang kang le thazok India lo lut tamanga an thil kan le tam chuan kan thil po an le tam le zualang ti chu an ngai dan ani an thil kan lak lu tlem chuan kan thil thon chua le na poisa an nei tle mang ti chu an ngai dan ani bok ma se tuna kan soi US du dan hi chu affair chi alo deuh chu ani India hotu Pakistan le China han du sak zok thlat mai te hi India tan chuan angiom ve hle maya aduanga PM Modi le Putin te ati koi theilo wangin India le Russia economy thi te atingot khania US President ve me Swetan chuan aza thla kani hei hian Trump do theina nei lo zia te mi dor thiam lo zia te le achapo zia te atilangani PM Modi chu Indian mi sangha e zong te alo nei le bong tu te le akai noya e zong te ta na ding tlata Trump tarif ngong lo ma chon tur hian ama mai ba ka India chu ain ring atiani kha Trump chuan hawai mim bekang Apple la almond zule thil dang then khata te India hian tarif ti niam se adua heba ka hian science thiam na manga achi ti danglam vai mim te po tarif niam te a India hian zor theini se adu bokani US du danangin agriculture sangha le bong tu te lam thil te India tarif niam zokin ronlu ri ta semi puin an bo zo kang Indian sangha man tu le khoi tu te sanghaman le thar chua te lo nei tu te thlai thar chua le bong tu te lam thil te chu shal akal lo so thei hetirama e zong te tan apoi hle anga India ram sum de chu athlengin atuar thei bokang India ma hian mishing maktadwai sangkhat zali somruk le panga borvel kanoma chungzinga maktadwai zaruk somnga vel chu lo huan nei le akai noya e zong anni vote nei an tam dan tur chu kan suang tu thiam vekang hei wang hian Modi tan lo nei tu te e zon na hum halpui hi politics mita thirpon ati tur diktak ani ve bok ramchang kang UK le Germany ate chuan aram mi pui atanga chuta za pakhat vel chau lo huan neya e zong an nia an ram sum de chuwa an tho zat gross value added po za pakhat aya tle mani India rama agriculture in GVA anei chu za som paruk point pali vel lai ani pha India sum de chu atanga chuta za som paruk point pali vel chu agriculture atanga lo lut ani chu Central Sarkara opposition party chu kumsang ni som pakwa khan lo nei tu za som velin an vota kumsang ni som ni pali Lok Sabha in thana khan opposition party chu lo nei tu za som ni pakhat velin an vote to a hei hian en tir chu lo nei tu te hian Modi Sarkara rin na an ngat ngam lo tial ti hiani kumsang ni som ni atanga sang ni som ni pakhat vela po Indian lo nei tu te tan chuan Modi Sarkar laka lung oilo na an lo lan tir chiam to a an boi chiam to ni kha King awang te khian Modi hian Indian lo nei tu te vote mu let le tumin a beidona Indian economy atana agriculture poimo zia asiat boka wangin India hi alu ulul chunjom zelin arinom ri ani nataka chuan US mai ni lo ram dang atanga lo lut eile in lama le thil danga po India hian tarif ala sang hlom viawa ram dang ten engma an soilo lain Trump ero country atangin a heti mek chuania India in tarif alak san chan angai tu lo India hi phakar kan ti main tarif alak san chan te hi ngai tu a thawme eile in lam hi entir nan soi taila kumsang ni somni pani adata ang chuan US atanga lo lut eile in lam thila India hian chorwalin tarif za somli point pani vel ala a Khawvel ram sang atanga eile in lam thil lo lu ta chorwalin tarif za somli le pakwa vel la anga ni thung hei chan chu ram sang sanga lo nei tu te thar chua ei tur te chu an sarkar atanga subsidy awangin aman atlom hlom bik ti India hian hailo hetiang hi India chuan ani veri lo nei dan ala chang kang tok lova ha thlak bikin thar chua atlem bik bok hei wang hian Indian lo nei tu te thlai thar chua chu aman atlom vak theilova ramdang te thar chu ain ato bik tang pui vekani chu wangin tarif alak san mai lo chuan ramdang atangin eile in lam thil
aron lut tam lutuk theya chu chuan Indian market economy le lo nei tu te ati boi vek thei chung lak atanga inven na tha le olsam chu tarif sang hi ani ve tlatani ramchang kang ho chuan hlok zokin hadam zokin thlai an thar cheu chewa India ero alani lo chu tiang Khawvela thlai thar chuak tam ber ram panga zinga hector khata India thlai thar chu a thei za thi atlem bera ramchang kang te mai ni lo Vietnam Bangladesh le Indonesia te tang pon India ai in rice an thar tha zoka la thar chua po Pakistan alat luklova India ai in Ethiopia pon motor chana kan ti mai chickpeas athar chuak tam zo kani ramdang product tha zok le mantlom zokin India mi te ezon na adikholo tur venan India hian tarif sang abitu kani zok tarif an hiam chuan ramdang product le thar chu aman atlom dona alo lut tamanga India product le thar chu la aman atlom thei vak si lo Indian stam takte ezon na le economy a khoi poi thei don ta ni hei hi thilom dan ania wangin sarkar atanga hum hal na hi lo nei tu tele thil siam chuak tu te hian an mamo hlea chu tak chu PM modi hian atime kani zok food product ang tho khian bungrodanga po India in tarif alak san na chan aom vek ajip chiarin tun chuma chuan kan soi seng lovanga a chan chu ai nang de vekani ele in turlam khi en tirnan kan han mang mai ani ti chuan India che dan chu hlok na ngor ngoremo phakar wangemo ani lowani chu mani ke adin venga atum me ka wanga aram chung economy hum hal atum nani taman US chu ti ro puile atumang chein India pon kumsang ni somni le pasari aram chang kang ni man atum ve mek thobok Indian economy le ralthuam in ma ason cho hi Trump hian amu theilo nia ngai theiani Russian oil le wanga sem tura chuan ale tam ber tu China hi sem masak ber om takania rin lo takin India chunga chuan tadaya Russia chian ni ve tho China chu alahim China hi Trump hian angam chi lo nge chiang takin kan thelo Trump hian Ukraine in dona chungchanga Putin rilru amin thei thlot lova Nobel Peace Prize la adong chak si White House atang mewin hello man aphu thu te apuang hiala Cambodia PM han manet pon Nobel Peace Prize dong turin Trump hi alo nominate ve mek boka atra masa po Nobel Peace Prize hi alo soi photo kan Bible chuan sum tam tak aya ming that thlang jok turin min tia Donald Trump ro chuan apan in athlang kop mek ni in alangani India hian plan B anei ve boka US niloram dang sumdon pui tur po zon chawatum BRICS member dang ten entang rualin US inluling lutuk lo ma chon dan tur relin anin bedeu reng bokani engpo ni se tu hun hi PM Narendra Modi le India policy atak taka en chin na hun thaber chu ani mai o masin